Astaga. Kamu sih bang, kamu. Mama beli topi. Hai gengs, welcome back to our channel. Wih, kita mau jalan-jalan ke pusat kota di kampung baru kami ini. Sebenarnya tadi lebih enak cuacanya pas pagi, mendung-mendung gitu kan. Tuh, mama udah pakai baju hitam lagi lengan panjang biar kulitnya terjaga. Jadi di pusat kota ini ada pasar kaget. Kenapa dinamakan pasar kaget? Karena pasar ini adanya memang terkaget-kaget. Diadakan shock gitu, diadakannya kaget, alias tiba-tiba gitu loh. Biasalah tradisional kita kalau ada pasar kaget gitu kita pasti pergi ke sayang. Ya udah saya game imaga. Ya. Kita demen gitu kan, apalagi anak-anak biasanya ada arena bermainnya gitu. Terus banyak barang-barang tradisional yang dijual, cemilan-cemilan tradisional. Dan kali ini kita perginya jalan kaki ke bawah karena deket aja, nggak seberapa jauh. Lokasinya itu di daerah sekolahnya Kidos. Begitu. Tuh, ini dekat rumah, kalian lihat luas banget. Ini adalah lapangan bola. Aduh, sekarang panas, mama nggak bawa topi lagi. Semangatnya Kidos Jaka alias jalan kaki. BTW, ini kira-kira berapa ya? Berapa lama lagi kita? Nggak sampai 2 minggu lagi nih mau lahiran. Semingguan lebih aja lagi. Jadi kalian lihat kampung kami itu termasuk apa ya, kompleks baru gitu loh. Jadi memang semuanya itu rumah-rumah baru dibangun. Jadi pas kita hunting-hunting rumah, kita pakai navigasi ke sini, itu belum tersave di Google. Karena masih kompleks baru, jalan baru. Jadinya belum diprogram gitu deh ceritanya. Dan begitu ngeliat rumah itu kita langsung jatuh cinta. Happy banget tinggal di kompleks baru ini, gengs. Itu juga ada pohon ceri tuh, kalian lihat di depan. Tuh. Sudah merah-merah ya? Kocik ini bisa. Ini kocik ambil. Coba, ya udah Ain, coba rasain. Gimana? Manis. Ini buat mama, makasih Nang. Manis sama kecut. Mana? Iya. Iya, enak kalau di tempat teduh. Enak banget tempat teduh dan berangin. Coba ini kita lihat. Ini belum matang. Manis dan kecut. Biji gede banget. Wow. Ich will die ganz dunkel. Ich will die ganz dunkel. Kayak jatuh. Tunggu. Tuh, mau yang mana? Yang mana sih? Med de tvillinger. Coba rasain. Ini manis. Punya aku dark. Ini ada buah plum, kalian lihat. Ini semua di pinggir jalan, Bu. Wow. Si Kocik bilang biji cerinya bisa kita tanam di ini, di backyardnya kita biar dia tumbuh juga pohon ceri gede katanya. Sampai pohonnya gede, Nak, kamu udah nggak tinggal sama mama bapak lagi, tau nggak sih lo?
kenapa sampai se-excited ini? Karena setahun gak ada Kirtak. Jadi tahun 2020 kemarin itu beneran gak ada sama sekali. Kirtak di mana-mana itu dibatalkan karena COVID ya. Terus tahun ini puji Tuhan, summer ini ya, sekarang summer itu statistik di Austria menurun. Jadinya boleh berkirtak-kirtak ria lagi atau pasar kaget seperti ini gitu loh. Ini namanya Kirtak bahasa Jermannya. Di vlog kami 2 tahun yang lalu kalian pasti udah pernah nonton tuh yang ada mama beli nasi biryani segala macam. Semoga aja ada kuliner internasional juga di sini. Rame banget. Gengs, tau gak sih? Setahun aja yang gak ngerasain hal yang seperti ini itu berasa something special gitu loh. Spesial banget. Wih, ramenya itu ada kayak pasar-pasar gitu tuh. Aduh, sayang banget Amang Inang gak kesini ya. Biasanya kita pergi juga sama Mang Inang gitu. Tuh, biasanya ini yang jual-jual baju-baju ini tuh orang-orang India, orang-orang Pakistan gitu-gitu. Cakep ya ini kainnya ya. Wih, ini keren banget nih. Ini daster-daster. Tunggu, Mama lihat daster-daster. Aduh, orang Indonesia mah nggak jauh dari daster-daster, gengs. Alamak. Iya, Kocik punya udah yang gede-gede. Wih, bisa ngopi-ngopi juga kita di sini. Toko rotinya buka. Iya, bakery is open. Ya, ini dasternya ini. Tank top nih, kayak gini nih, los. Jadi kalau summer kan rasanya itu pelong gitu loh, gengs, pakai beginian di rumah tuh kalian lihat. Ini mah dagangannya ibu-ibu banget. Celana Gini nih, celana Gini. Ya. En zo neem ik nog niet. Nog die 30 nog. Wir gehen noch durch. Wir kommen. Wir schauen wirklich noch mal vorbei. Ja. Nein. Kamu sih bang, kamu. Wir schauen noch. Wir gehen auch Ja, noch kommt durch. sicher wieder. Wir kommen sicher wieder. Nah. Gefällt dir das? Sayang, ich muss hier noch schauen, oder? Ja. Aduh, gimana nih, gengs? Dibajak dah kita, gengs, dibajak. Ini kamu sih. Gefällt dir das nicht? Ya, Aigo. Ja. Ambil yang biru apa yang gelb? Oh, gelb. Oh, blau gefällt mir auch. Iya, ambil yang blau aja lah ya. Gelb gefällt dir auch? Ja, Nah, passt schon. ambil gelb aja. Nog een. Ja. Ambil gelb aja. Ja, passt schon. Ja, du. Das schon mal. Dudu, si Babang ini memang lah. Atau ini? Das ist ein Auto. Ini. Dat is best schöner. Neem maar nog een kleine. Kamu. Das sind 50%. Ini loh katastrof. Ada piso. Ich will so gern Ramenya. Ini bagus banget. Ini rumah atau resto sih? Cantik banget ditanamin. Wih, ada sosis, ada ikan. Keine Tüte. Astaga, rame banget yang makan nih. Berdesak-desakan ini. Lass es da. Warte, die ist schon da. Papa. Abang mau ke bank dulu.
Ramai banget. Gini kia. Beda sih sekitar. Wat die Autos sind mit dem Mama. Ja, da unten gibt es dann zum Spielen. Aber wir gehen zuerst mal durch. Schau mal. Mama nyarinya masakan India. Manakah masakan India? Wah, di sini lebih padat nih. Ini jalanan menuju sekolahnya Kidos. Klein. Wow, ini ada tenda-tenda untuk minum-minum bir tuh. Rame banget. Wow. Kocik. Pegang yang bener. Cobain, Mama cobain. Mama cobain. Wow. Mantap. Manis. Ja, siap der Geschmack. So. Oh wow, Gucci Gucci. Mau beli kaos Gucci, gengs. Tuh. Gaganya, gengs. Iya, ada Vespa, sayang. Ya ampun, gemasnya nih Vespanya warna merah dong. Ih, mau. Hati-hati Zoe, jatuh nanti. Boy, stand still. Loh, batangnya kemana? Asuh. Pegang yang bener, nak. Jatuh nanti. Ini udah punya. Bandingkan. Punya Kocik udah. Astaga. Nah, pegang nah Kocik. Punya Kocik udah habis. Astaga. Nempel di mana-mana tuh. Nah, adanya cuma langgos gitu loh, gengs. Goreng-goreng gini enggak lah. Pengennya makanan India, nggak ada. Sedih. Horas. Mama beli topi. Ayo, mau di situ, brum.
Ja, guck ja. Blau meinst du? Bei einmal den... So, dann haben wir den Lila rein. Ya? Was willst du? Ah, okay. So die Schlange muss ich. Wow, bravo. Halo. Maksudnya den orang Nah, vamos. Wih, danke. Tschüss. Alles gut. High five. Saya lagi. Ja. Kenapa? Ja, Gucci, Bo, Gucci. Tada! Tada! Look! Ich will auch, dass die Kamera sieht. Da. Sekarang waktu kita pulang. Untung aja ngeliat topi ini tadi. Asli mau panas banget. Topi Polly. Mama agak sedih sih karena nggak ada makanan India. Aduh, udah mupeng-mupeng gitu. Nasi biryani pakai kari ayam gitu kan. Di depan menanti tangga ratusan. Nggak ratusan juga sih, puluhan lah kira-kira. Pak Mil, aduh, geht nicht mehr. berat, Bo. Anstrengend, Stufen steigen. 1, 2, 3. Semangat. Kayak petinju ya guys minum. Hoi. Udah sampai di kompleks. Capek. Akhirnya duduk juga. Capek. Mit den anderen Schläger davon. Ich liebe gerne drauf. Lumayan jalan jauh. Ini si abang mau nyiram-nyiram kebun dulu. Sayang, kita bilang bye-bye dulu ya. Bye. Bye, thank you for watching, guys. Thank you for watching. Mana kucing? Sarani. Mana kucing sini? Di mana mau ditanam? Astaga, mau nanam pohon ceri dia. Oh, di situ, di situ. Bye, gengs. Kocik. Hello. Oh. Bye. Ich kann gesagt. Bye, Menda. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Aua. Bye, bye, abang Kocik. Kann auch mal hier sagen. Bye bye. Iya. Bye bye. Oke. Mama. Maafin kameranya.